Donc leo nikuja nifanye direct haujibu droit de réponse ya wandu ikao amba ngwaji permeteo wanzuani wangazija donc hautsaha wala gwenai hautsaha pule fusheo na utezefsheri donc husu makadri ya mwali me haswatan doktori Ikililu Dhwanin, ancien président wa daula ya Komor, president moja tu ikao rangu isuku insi yatu rahata kakarenga uhuru tajerenge uhuru arenga dhamana za daula ya Komor. Donc riono balnabali libunjilio lafanyishiha mwali lai makadre wengi wa mwali wakueseye waonese izinogo zibigao na hii harma inti inogo ikawamba kasadunganzia diktaturi yanda mno na upotevu ulio harma inti ya mwali. Donc na boikawamba mwali ire mwa monti ifanywa amba isho deshisi wamba kashina atandrongo ijo kayonti sijo fanywa maori mwalio wandu tu wa second zone yende tahamwa daraja amba tanaheka mru angia harma reseaux sociaux ala guandrongo ngekamba wa mwali ngwarongo zonai wa wandu pia wandu wapo sheo wafanya ndongo amba hizo kazadunganzia. Mfano ruono resama wakati Dr. Abdulaziz Riziki afanya izi hazizahe za undau usutene iteziahe ya doktora uhusu mayoti ambangwa na droit ya disposer eux-mêmes. Mana c'est un peuple donc à part entière. Itongeza réaction nyingi bas réaction hizo kasenda l'encontre ya Dr. Ikililu Dhwanini be za ya Abdulaziz Riziki doktori benge zenda l'encontre ya wa mwali ontipia mauri wa mwali wa kamrumu Dr. Abdulaziz andafanye ndongo hizo na wainge da droit afanye sutene teziahe. Donc na wangina watujua wande wafanye ndongo zao wa mkontre yo kayazia. Donc liberté yahe yo choix yahe. Donc kabsimla tujua ikiri amba amwambi amba tside jao wandu wengi wafanya da zio za kritiki wafanya tezi zao wako lagu androngo nyengi kawamba hizo ilazimishwa ziportewe jugement wala kama paru kiamba wale wandu warongo jao au jao wangazi jao wengi wafanya dega harmointino wartikia nguzi tazurongolo nguzi za mshangama karaparo hia harmazi media hizo rongo amba utikwa valizi ya nguzi ija Komori. Mwelewa wandu wengi wafanya dega harmointio karaparu jao ngwamba bale donc bale jao bekulla le rabulio mwana shimali de ikawamba afanya ndongo yo rengo ifanywa mauri bale ile dunia de akoma amana bale ule ubonefu de utahofanywe. Donc ramgazija raunzwani waona wa mwali mauriyo wa utwandu ta existeo wafikiri waona maro na kamro shimali dafanya ndongo we atamwali. Donc wote zefsheri ikao amba ulio mziro ikao amba ilazimishwa utezefsheri wo kome ibo rono nyengi za jiri rangu haleo wando warongo za mwali nai. Donc wafanya maru mwali uho kapsuanru
wafanyao mauri mwali ho tibahan renshi mara nyingi gazijar kokia ama wawe kumjisaidi yani washi mwali wa kumjisaidi yani hauone samba mwali yo quartier wabo kula wahirongwa tu saidi wabo kama wabo ilazimishwa umjue yani wafanya mauri tamwali ho yani wo pia wo umataha wauka amba mrunge jifanya ambaye mkomori nge wanombio na urongo amba banungera na union de Komori be wandu wao ata waudisa tu amba mtamudu udehabi otakawashide ujomba mtamudu amana kwa utopara maka paru utia mundu nzwani ngobo wandu babo atawarumu na maezi wakama directori wakama dhamana wakana ndini harmensio woka wajamba fomboni dehabi kawaji amba mtamudu yao bari babongo ajika zao na ukomori wajika zao mba wao do wabenzao nsi donc wamina mwambio no moja tule bano ya ukamba wangazijana mlishe hivyo namlisha hivyo be wanyu de mgamizao imaswa ya Komori wanyu de mgamizao moja wa Komori ngomjifanya na ustaarabu wanrabo wala wanyu twa ustaarabu tamadzi wanyu de wandu muringamizao wanyu de wandu murudhulumu na kale wao kutuzi unohandisa na al-Swalih na kauni kamusijua quelques soit ces circonstances zaka belera mru arenga indépendance nouvellement arenga indépendance ya 6 juillet 1975 donc kala vimishwe kama tusiku abili kama wende wafanywe coup d'état tole amana zinongozo zikazipangwa amana rongozo zikazifanywa haina namna hiyo donc ukutuzi muhandisa ranguma hayayo ukutuzi muhandisa rangu isuku ikao amba mwarenga i kapitali ya Komori yaka zauzimwa ibeleha moroni ukutuzi uhandisa rangu mwarenga radio Komori yaka zauzimwa ibeleha moroni ukutuzi uhandisa ranguma hayayo donc ukutuzi uhandisa rangu Said Mohamed Sheki uja al-Swalih narsambishe bano sambiane rabo wanufikiri maru kutuzi ondrini ukutuzi handi sarangu siku mrongo wao tamatila kingazija mrongo wao kuhu ya kingazija na mde mwapare mwali sukwaro kwa ngobo tamatila shimwali au kuhu ya shimwali au ndrini fenesi la shimwali kaona paro rongo yu mwali wa rongo tamatila shikomori na mtsahu kuhu ya shikomori kama sina kuhu ya shikomori babu muihu zao uyo de namna mroshi mwala dongo la kuwa be wanyu rangu yatai marongozi yanyu marongozi ya shukutuzi marongozi ya ukamba mwali le hule de mzwani na mwali ya do masiwani wangazija wengi kwa mwaujiga taleona kangwa taharongoe komo ngazija orongwa de Komori waka Komori yo de ngazija haoju donc narilishe utezefsheri narilishe bebano na kangu kwa wandu wangami zensino wangazijanyu dohanda na leo na kamkoki ikabusi ngazija tamoja ajobenza amba leo asubutu harmaiza ferizino amba returnanti ya Shiazali amba 2029 mwali ya utijinga nzuani kabsi tamgazija mmoja ajobenza turnanti yo iende harma masiwa yangina amana ngwa ilomba wajuja kensi maha shirini yangina kensi barona musifani maro singer malaba waskar si malaba ngeri lon rono ngozino zijiruwa kabstam gas jamoja a rongo kweli amba jobenza ulawe ezi shuke ende afanye nzuani maha 10 fanye na mwali maha 10 amba paka maha shirini bosi jerege ngazja nirambia na rabo na izorto zona bana Dr. Kililudhani ni raisi mzamani wai nsiatu iyo wanyu wangazijana nzwani karisi mdinda mjemrambia bila ya haifanya mwali wanyu karisi mdinda ndoanyu mjemrambia mba akababu afanya mwali jeje na mrongo ya akababu afanya ngazijana nrini afanya nzwani nrini yode alavimishwa mwirongowe wakataka ababo afanya ndrini ngazija afanya ndrini nzuani bemsidongo rambia mdongo fanyilia bila ya shimali amana
Ahmed Abdallah akababo buka wangazijana wanzuanu warumunsi yota wale maha 17 wale maha 20 na ila karaparwa udisa bila ya shingazija wasi amba wanizo mafanya ngazija hondrini au izo mafanya nzuani ndrini karaparwa udisa wafanya bila leo msija wanyo mangu mtamur fanyile bila ya ikililu ya shimwali wani karsim dindanu wanyu mjemur fanyile bila ya ikililu ya mwali waswa mwali der jojifanya bila yatu amba banda ratabarikuwa wana mahamitano wano wale yezibiri jeji lelo abeti denga zijati dem dindao wasirijua obuka babo ngomjondo zi passport zo ziko hiba babo na ufanywa magendo na ufanyiliwa ndongo tsiwizo ikililuda jatoa problemu hiyo babo ngazija problem za kanziro babo aeroport international hiyo muiona babo zireyo x na sijindini zuwa babo ngosko fanywa babo ta aeroport hiyo mke wana control wa titi wa ndrini ikililuda stria babo ta avion kaiko jua aeroport internationali avion kaiko jua utua uku ikililuda tia mwenje hizo babo auna mndre murvige bilan contraire ya zinungo zo nizrongo wao mra redresser la pollution na zindini mrafa mrapashia fonctionnaire akoli wanro ko para mishahara minne na mitano ko murbabo na mriyonge faransa au mrilafu au tijafandrini mrunge wanro kana fonctionnaire nge akana poste za timunraru ngena matriculizateur mraru ngerengo mapesa yale wifi hasti jabia ikililu da jatondo ngozo ko murbabo donc unongo nyengi mipaka ya bahari ni mko ya kori wa ufanywa wao ikililu da jab aka obli ndini tamu butulo nongoza mza mipaka bahari ni wao ikililu akansi jwabo kapsi mrwa muia tamshahara wa mwezi mmoja ikililu akansi jwabo kapsi mrwa muia tamshahara wa mwezi mmoja ikililu akansi jwabo kama mona oze arongwa mage badili sharia constitution ya Komora exchange ati wanru harma msajaja ikililu akababo kama ona taabu za mwenje zaone hano hamwensi hiyo ikililu akababo kama one hano taabu za maji za uzlongoni hano hamwensi hiyo msije wanru adogo hambiana ndabo ba nar kema sérieux se hambiana ndabo hamaza ferizino. Donc leo kabusi namna ikao amba wangazija au wanzwani nje muhimu mdogo familia bila ikililu wewe waka baba fanya ndrini afawanu mahamitano harmanti yo kaka president mali weke pia mwema swa yayo amurambie izi projet amana leo daweru wasirutoro kwamba izinongo ikawamba ziritambishao dego ikawamba atai mjika zawamba leo poro tijenda fanywa mwali wasing ibu mikataba ya sinywa mengi babu ka projet ya plus de 10 milliards za ndino babu mapesa ya projet zo zirengwa zi detourne wa pia zinde moroni na tijayo donc na lisha honor sambiane rabu buka deposa hydrocarbure wano problemu wanu kaselewa ngobonrongo aba nongozo zikaza handisa un petit peu même si kashinda amba mana wasi mwali wasu nongor kozidinda wasina nongor kozidinda rokodinda hamfano aeroport na port rizo kweli na depot za hydrocarbures rike harma autonomia team donc ikililu aka president Komori waika ka president wa Shimali tu aka president Komori kafanya ujinga na utezefsheri ya president alio babo leo aufanyao ambami na mtsano nesa ambami president wangazija betu wa Komori baba lazimishwa nwa hetijel maarufu lazimishwa tijin fanya tijin rini aonesa baba lazimishwa rpulesheo ama aonesa wasi donc leo na mtsano wamenu mmoja wasirika na president watu president handa Shimali ikililu wasi wa mwali ngerkubaliu amba ngobo erorizafanishiha benger kubaliwa amba mahamitano ayafanya na hekar para na mitano yangina mwali ijokar basauha mana
mabare alhamdulillahi izimwenjerika nazo kabsiba hano buko kashiza rango azala ya ezini ata imamwe nje mamoteri akodongo final jera mlejele andati kwa paka wasulinga zija jera mlejele kalko kana problemu ya mwenji ka mundu nuzao basi motero pakuti kwa kama sikwa he atiki moteruo au bengi paka ngazija. Donc unarukubaliani donc zino nungu zino nungu za sérieux de la vimisho ndongo zila kwa ba leo donc Kililu président Kililu waswa Mali jusqu'alors kabusi président a osé naka pare likiri naka finalement kalaka lakiri aranguma hayayo li pare la contourne wandu wabire wala ya mirereni atawazingia harmai miringoni waregefungoni lokala paro kapsimdo paro oze ulifanya amwenzi yatu na Ikililu aoze arongwamba pare longeri lifanya hao mrunge lao wanani azingiza ata bila kasmira aregea tena amangenge jarege wanani ande habino. Donc narilishe zino wekamba zino za zirongoleshe hao zino wandu wadongo teza shirku la lera imwali na imathwama na imwali na iwandu warengao na imakadri ya mwali. Donc kula mratahe msuhuni harmain mwali waifanywa wandini wandu wengi wono i hadisi ya jaza ajaza kula jaza ajaza wubiri jaza ngabi za shingazija za familia ajali bana jaza ngabi za shingazija bebo iliomba wanashimali ngumu wao murulia jaza murulia Abdunasiri murulia ngumu kula mroshimali mumona wamba bano ino kadri ama mumona wamba tsendrini ngumu wao tu amana kamustaha maona mruwa wahea na mtuhuni narlishe beno zino tiaki narlishe beno zino kasi dunganzia. Donc leo desku ya mwiso yurongo bano na kango mbuo hanyo zanyu na utezandu sheri na mumbawo hekili lufani beyo president yo arumunti yo ilavimisho apare mastehi na wamina msikiti ho deni wanolomba ino ezilio komorwabo yezi ya malambre kweli ya matazamarobe amana tiselewa mangobo yezi ijoona mba president aka an exercice alio alawa amangobo wandu tungwa heyangu ngwa babu hoba tani na umdea swafi zanguoni au na urongwano marude hizo ikaela vimisho amba taisirikali yo irenge initiative amana rarete wanruano amana onotezefshere bebo ikawama hii serikali huyu serikali ya malambe yo serikali ya utezefsheri yo serikali ikawamba kayadunga nzia huyo serikali ikawamba ijenda otu yo serikali ikawamba itanguliwa na wandu ikawamba lahawa man laha manangwa na utu des intérêts au wastahao. Donc ngwana haki wafanye walishe wandu wadungu teza raisi mzamani wadungu teza serikali tezu basi wangazija na John Balozi a chaque fois bo hanyu yaho ngom tezo sheriki liluvani. Donc selewa mananrini donc uji permeteo na urongwan nai na utesefshe mano i problemu ilio wamina mohamio wasi en 2006 Pierre Mshangiria Sambi pia kabisa mtu kamshangiria rais Sambi ando yo peut-être wo washashi harmai makomoria harmai undrini ya vote wa yae. Donc yende harmai mwendo wami mbose harmai mashababi ya mwali wahanda wakana karti ya parti jua amba wakama ndrini ya majua wamno handa mbose na mwa handa wabili skati jatrenge la retraite swafi hamai parti yo matsitsa hati tsanikie hanrongo tu mu hanrongo ikawa bankona bano kasi tene debu. Donc
Pourquoi leo maana wakati ikawa mru wona manongozino kuna ujoi kamba wawe ambango haruna party ama ila vinisho kama udefende pia nongozilo hamwe partio aungo harmando ngo harma ngo hamawanya ho ikamba kula zindo ngozjorongolo kama udongoro kwamba ewad hebuyo tujuru nakawonomba ngo kaisi kiri kaisenda mru oze arongoa John Balozi à un moment donné la vinisho elewe amango erreur za fanishi ha plusieurs fois donc harma regence ya rais Sambi ikao ambaizo kuna ujwa leo ujodongoro kwamba ikililu amtrai Sambi aman waida tongeza taleo azali afanya hizo afa uduala amba wasi pia haraya ambaka wandu hara pia amba kasi mtsaha rais azali yo kasta shiwa rais azali yo azali wandu pia harama kasi mtsaha president Sambi awanisa iparti aikutua iparti amana ngetsaho da azali avotewe atai troisième tour waya shuku terrain abazali avotewe ngojoma accuse leo ikililu mandrin ikililu dafanyandrin ikililu ka president naka akotsaha ahibie vote ijoka arengea mbamba madu ambana mshiwahi mahalu waka akonda gouverneur mwali zuma mafitie yafanishi hamengi harmainsiyo wala wanduka kola gua na ngona bunduki ngona iwanro nongozo zofanishi wala kapsinda shinda huzie ajo shinda huzie na waya hendesa zivote harma transparency atamrumshe wahe ne waya ahibiwa vote yani mrumshe wahe ahibiwa zivote wakati wa sirika pia ma bureau de vote eruono nongozo jiri zik bulletin zile mapake mengi ya komparano amba ya manki bulletin ra runne na nini wanro gérer os bureau de vote wanro opposition pia no ko gérer bureau de vote kapsi mro wa ikililu akavwa mana hamwa bureau de vote amba hoenda ka nini de opposition amshwa haidos vote na wa kalagua andeta haonesa zi preuve amba vote mshwa haibiwa zino haibiwa wala kalagua arwa no na mlishes vote zo zibiri haina mna yo wami kamisi jamandeni zo de namna vote zabia pour vous dire à un moment donné nongozino kaskiri haina mna yo rais Sambi fanya wasipia rika nono kontru ya ukamba rais Sambi ngono ambabuka vraiment grande division au sein parti groupe ya Baruani groupe ya Kubali ya Mnunga Mamadou na groupe ya Mnunga Azali manandrini amana wanro ko ile wa suite ya problemu hilo lo John Balozi na wanyaho wengi mlio mweshiswa Shamzwani à l'extérieur ni à l'intérieur ngomwaki zeo ikiliruvani ni ator na urongwamba wae datongeza donc leo ndongozino zafanishia tazali alio pouvoir afanya ndongozo iki kaparo kazali kakazali wala kilulu kamhedza azali 20 ndamhedza azali 20 de fundo watu de ustavu de parti jua de yamhedza azali donc leo na kai parti jua imhedzi azali 20 wanro sudongo jamba ngwatsaha mteze sheri Dr. Ikiluluvani wango tsamteze sheri donc president Kililu amana wa mwakuze wa tori ambaye datsongeza leo ndongozino Kililu c'est un homme intègre c'est un homme d'état c'est un homme très honnête wangazijama hibua hanyo zanyu mwalibo mwali wanuona tujuru mauri mwali iyo bavu mahususu mwali iyo shisiwa ambakashina wangu mka universite ho mkosoma universite ya Komori mafundi wao pia wa mwali wa msomesani na wamzuani ndo msomesani universite ho au washashi au mrambie ursidongo habia faculté de sciences mwenda ho mtopara wa mwali na nzuani wengi ndo walio faculté de droit pareil elea atana mono tiano fundo wangu monsieur Hussam tiano ba tu basin to sazao
donc wao de yuandu wao wandu waduka wa kosome wandu wahenda hamas bureau ma administration no wandu kawamba wafanya uzihazi ukawamba zibo uziremewa masama wamzwa na mwali bano ndongo tsimako hanyo ni bavu wangazija na mahoti na ubenza ujone samba wanyude onyo ikomori na udendo indongo bano ngeita hao wa zitrendwa yani zitrendwa nkalizi na utezefsheri uteza madhamana sheri haina mna hiyo. Basi Leon koja nimwambie ni très clair bilan ya Dr. Ikili Ludwani na murlishi wa Maliri ilagwe na kango mfanyo bilan general ya regency yahe iyo problemu yangina bena kango mfanye bilan ya Dr. Ikili Ludwani ni Mali yot problemu yanyu kazampasani wangazja na wamjuani na mfanye bilan zai ma president wanu harmaizi swazanu mfanye bila ya zali ngazija mfanye bila ya raisi Sambi mzuani wozo wakati yo mfanye bilan general basi harmai tournantino na kanger tsaornga le tournanti namna ya bira basi bilan positif na kakar Sambi anandrabo i bilan yako iliamba positif ama mraruma bila yahe iliyo positif de Dr. Ikili Ludwani tena na mtaho wanru wa mete deba ike deba ijoka kleri wanru wafanye bilan hata wanru harmandogo za kweli mru aliona bilan iliyo très positif de Dr. Ikili Ludwani afa wanzu wa hambia namba sharansha turnati shinoke kaina lazimishwa tushewe tahata wan Rwanda biota Desembre wan wafanya referendum wan wafanya accord le 17 février 2001 wan waja Desembre wan wafanya referendum afa uno wan toucher constitution afa uno hadisindrini ya ukamba paka mngeza toucher constitution paka constitution komori toucher ata ibu tournanti muito ata izinogo umoja ule waka mungaminzi na muona ba Dr. Ikili Ludwani ni baanda ikawa amba wae aelewa amba nrongo ya muhensi president a veillé des constitutions ici bafoué a veillé a kenti hauzuri ya tundu arungwa mtisi mwa ya feri ya ukamba wami na mtushe constitution waya karaisi ajujwa arungwa na mchingezeo ajau mahamoja mahamidi mahamira rumaru wandu pia. Faut faire attention ajujwa rongowe ajujwa rongwa mtika raisi mama dunge heyo president mahikiri maiharaya noe kafanya ujogu kulas jojiri jiri wa zangabi sifanishi hawa wae president kame Paul Biya de kas president un problème ndri kasbabo wae azaliti de yafanya malambia hayo rangu 2016 alio babo wafanya malambia hayo basi nanika jujwa rongwa mangi afana bekililu wae mwana watwania wae mwana ton wae honnête wae jua wae aelewa ndonga la vimisho ifanya na hiyo tide wae tu kula mwana mwali ajoka nae dhamana ikawamba hizo wae kabenze angia nkudi wae kabenza atia nsama wae kabenza dongfanya ndongo ikawamba kayadunga nzia jude shimali na mdoshi mwali na karenge na ka umonwarenge initiative vale ile de huyo na tena na mfahamu ndongo zile muzuo nao bale amba zifanishi hazile bale reunion ile mwaiona bunjilio ile bale ile deja bale bombi li sal déclencher wala baki tu de waliha litilo wa minuit ngelendao minutori sai bale tulanziani ngarama chronometre wa bale amana hiyo de namna mwali nongo zidongoka mwali namna nongo zidongoka bale bombi lisa lineno
na mwali wa subutu wa watwani wa ufanya ngo zirongo ama kwa zifanya wa uzifanya na hizo sitofanyishia. Donc leo sakujana no nyingi bano nkujana mwambie wangasija walishe kula lera wabuhanyu yao mwali. Donc kula mru mwashimwali afanya ndongo ilazimisho ikamba wa mbe jugement ikaomba hizo tizao. Na mrepete hao conclure na muoneso vano manatikati ngobwanro ho mauja en introduction nkojano tionesa vano ba ilazimisho wa mwali wa ngazija waelewe amba daktari ikiluluzwa nini ilozwa mana wa nsi arengezwa mana ino airumu ma nsino airumu harma ma 10 mana ka vice president ajaka president. Donc yomro respectewa yo timro alazimisho ikamba tuje babo uhetu ndini udongo mrongo tsanai na umdea na ufanya mauri bale ile tu wano kabsi mwanadamu kalazimishwa porte critique kabsi mwanadamu kalazimishwa umrongoze bengo bo president de la republique ikawamba ngerjua usinongo za hazifanya na zindini za hazifanya lazimishwa mke au moins respect ya inamna umrongo tao demanda ambiamba ezilio babo iyo ezi kaisi iyo 0x0 amana lazimishwa kaondo wa isafungo tiregia tirongo amba leona ka Dr Abdulaziz Riziki a validé doctorat ya droit public iyo droit yahe wainge na liberté afanye hizo atahau en tant que chercheur. Recherche za hazifanya harma hindu fulani aonesa très clair amba wae ngeono amba rangu mahayayo kwa paparu ka Komori vuka sultan wa Mali vuka sultan wa Nzwani vuka sultan wa Maore vuka na sultan Tibe ngazija amana ngazija ngomjua wanu wenye ngomjua mbabu kama sultan mengi mazwamana wengi bavula mbajini rai mfaume wa mbajini mfaume wa Tijabi ata vuka mfaume mmoja tu wa ngazija pia akohirwa sultan Tibe. Leo donc wanru waishi harmai namna hizo masiwayo ta ija harma wakati wairazia malgashi namba donc na hizi uitongeza Andriana Ntsuli Maore hastambo usko akozipara na mfalme wa Nzwani na zipirat malgashi na wabushi wakota wa muwe ahuzui Maore 1000 piastres anamo 1841 yo est-ce que kasina raison armo gatezo. Donc huno harma Mali na Nzwani na Ngazija pia 1886 rende kubali protectora ya Faransa. Donc leo waya onesa bakara hale baharirwa nisa wala hale karaparoka moja Mfaransa jatsanganisa à un moment donné. Donc Maori a déjà choisi indrinia i destin yahe. Donc où est le mal? Leona ikawa wengo na ndrongo ya lazimishwa uifanye henda prepare yaho doctorat yaho tezi wendo waonese amba Abdulaziz Riziki kasina raison. Même si jema kensi marenga pias media tijinga mwanzo info tiji habari za Komori tiji mbeni tiji ndongo za njo mdongo kensi welewa mahimfanya ndongo za sinema za one mtesa Shera Abdulaziz Riziki na onesa mbabale wae Komori wala hana uraya wahe wa Komori kasuta Komori afa wanro handa wa hana uraya wa Komori wa Wangazija amana kamsi kula lendi wa hima kama mruparamba mrunge mbahizo mwana mshwa ande Faransa
malaho yao pia ya jaya Faransa ho kapsim gazija kasina dahula shingazija kasina nationalité française ata imavoma na pia wangazija walio au pouvoir wangu na nationalité française na haraya ikomor na katido wanyu handa mwa ikomorio Marseille ho aenda ho twangazija rufutu walio wantu handa mwa haraya ikomorio mjomro gwara hana ikomori na koli mkoka na mjokenzi wa mdogo ngwambari hana ikomori manu kushuka ngoroke tu na ulamali ya Faransa na ununua magari Faransa na wahanyu bazaho komori na urongwamba Dr. Abdulaziz Daharaya jisambia ndrabo bebano gambia ndrabo donc yo nongo kawamba mwangazijela lazimishwa muielewe na ikangu mtaho maswayano yande ya Tanganihe ya kebu moja yande harma namlishe ujifahari na ujire mashifuba na urongwamba ngazijai komori de ngazijabe wabaki uho ya imasiwa namlishe hivo mjuo urongo mlishe urongo wa frappe la shingazija mrongwe frappe la shikomori mlishe urongo wa mbasi ya shingazija mrongo hivo mbasi ya shikomori mlishe hivo urongo nkuhu ya shingazija mrongo hivo nkuhu ya shikomori na nahikango mrongo komori mrongo de masiwa yano yonsi pia bemsurongo mbari komori wangu mtamzie tu de ngazija babo nahikango namlishe beno gozo ngezirisao ngezimrisao ni ndongo hizo kasi nzuri donc wabo tikazakifu wabo samhilo na ikarka wadile na nakakula makalima ikawamba ya tambisha wangina riswamihilane be wakati mrujo fanya ndongo kalite hizo ikawamba ubirwa be narlishe leo wa mwali ngomonao ndongo zifanyishi hao wa mwali ngomonao namnari rengwao wa mwali ngomonao namnara rengwa ranguma hayayo wa mwali ilazimishwa leo rihime hao tiatu ridunge umuvma wa udaili haki ya za mwali muono imashababi muono imakadr pia watanganiha rilishe ufarizi rilishe ya ukamba wami na mtaha jau ritanganihe haunti yatu ridailienti yatu mwali yatu iba sauhe mwali yatu ipare khairi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.